Mu mujyi wa Kigali bamwe mu baturage bavuga ko ubwandu bwa virusi itera sida bukomeje kwiyongera. Bamwe mu baturage twaganiriye bagarutse ku mpamvu babona zituma buno ubwandu bwa virusi itera sida bukomeza kwiyongera. Ubona impamvu ubwandu bwa sida bushobora kwiyongera, hari ukuntu umubyeyi ashobora kuba afite abana ariko akaba nta kuntu ko kubitaho afite. Umubyeyi ashobora kubyara nk'abana 5 b'abakobwa. Mu bana 5 b'abakobwa ashobora kuba afite, urumva umubyeyi wenda ashobora kuba adafite umugabo cyangwa amufite umugabo ashobora kuba yaramunaniye, cyangwa wenda umubyeyi wabyaye abo bana b'abakobwa hari uburyo wenda bishobora kugendamo, umubyeyi akananirwana n'abana, abana bagafata inzira yo kujya mu muhanda gushaka amafaranga, kuko wenda henshi na henshi turabibona kubera ko indaya zo turazibona, abantu bananiranye turababona. Ariko aho ngaho nimba umubyeyi afite abana 5 b'abakobwa akaba nta bushobozi, akaba nta muntu afite wenda yaba nta kuntu afite yigenza yango abo bana b'abakobwa bagire ukuntu nabo bakirengera, ashobora kuba nta kazi, amashuri baracikirije, urumva nyine biragoye kuba nk'umubyeyi afite abana b'abakobwa barenze 3 nta bushobozi afite. Mbibona imyumvire y'urubyiruko ruriho ntabwo bumva ngo bwumve ko ubuzima buri bukomeye umuntu agomba kubibungabunga, kandi koko igihugu bagiye bakishyiraho bagenda bakakwakira, abantu bakira abantu bawe yagiye usanze yagiye muri koze urihangana ukamutegerezaho gakeya. Hari muri rusange ubona buhagije? Mbona ikibazo kiri mu myumvire kuko bahora babyigisha buri munsi urubyiruko budashoboye kwifata, gufata udukingirizo aho hose nicyo bagenda bashyiraho utuzu, ariko mbona imyumvire iri mu rubyiruko mbona byariyongereye kuba nk'imyaka yariho bakajya no kwa muganga usanga kandi abaganga barakurikirana abantu barabikora. Umwana yawe bigenda kugira ngo abure cyangwa abwirinde bikarangira nyine ibitega by'inabyo bimugiriye nabi, kuko abantu bose Birahangayikishije, ni ikibazo kinakomeye cyane kuko abana b'abakobwa baraza bakava iwabo bakaza mu muhanda, bakaza ari bazima, bakongera bagataha baranduye, bakaza mu muhanda bagiyemo ntibaba bazi ibyo bari buhuriremo nabwo kubera ya nzara yo mu rugo, bakagera mu muhanda, uje umugabo afite 2 byo kumushukisha akagenda bakaryamana, bikaba ngombwa yuko bwa busambanyi bw'uwo mwana buvamo za ndwara zandura. Bakomeza banatanga ibitekerezo ku byakorwa kugira ngo imibare y'abandura igabanuke ntikomeze kuzamuka. Izo turahenze. Wavuye ku Kinyoni uza kudufata mu Gatsata? Urumva niba naje mu Gatsata aha Nyabugogo bakagura kashi hajyaga kabara muri gare umuntu akabakenera kwirwanaho umuhanda ufite ikibazo cyo kwikemurira iyo gahunda yawe ukagenda ku muhanda. Hari utuzu abenshi na benshi baratubona, hari utuzu dutanga ubukingirizo batagurisha, uragenda bakaguhereza agakingirizo. Iyo ufite gahunda yo udakeneye gusambana ngo ukuremo ubwandu, uragenda bakaguhereza agakingirizo ukajya muri gahunda zawe ugakora imibonano mpuzabitsina wikingiye. Cyangwa urubyiruko muri rusange, yaba abakobwa yaba n'abahungu, bakegerana ababyeyi bakegerana n'abana, abana bakegerana n'ababyeyi, urubyiruko ababyeyi bakakubwira ukumva, ntitwite ku by'irari by'isi kuko wa mugane wawe amagara araseseka ntayorwa. Twagerageje kuvugisha umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kugira ngo tumenye ingamba bafite mu kugabanya ino mibare ikomeje kwiyongera, ariko ntibyadukundira. Amakuru twamenya ku ruhande rw'ubuyobozi tukaba twayabagezaho mu makuru yacu ataha. Ibi byatangajwe n'abaturage mu gihe imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko mu myaka 6 ishize kugeza muri 2024 abantu 54,287 basanzwemo virusi itera sida.
abo mu mujyi wa Kigali n'abo mu ntara y'Iburengerazuba nibo bafite umubare munini wanduye. Iyo mibare igaragaza ko mu mwaka wa 2024 honyine abantu 9,000 n'abantu 19 basanganywe virusi itera sida. Muri bo abagabo ni 3,000 n'abantu 503, mu gihe abagore ari 5,000 n'abantu 516. Abanduye bagaragaye mu bantu 1,026,851 bari bapimwe. Buri gihe umujyi wa Kigali ukomeza kugaragara nk'ufite umubare munini w'abandura virusi itera sida. Muri 2024 mu mujyi abasanganywe virusi itera sida bari 2,883, mu gihe muri 2023 bari 2,811, naho muri 2022 bari 2,756. Muri 2021 Abanyakigali banduye virusi itera sida bari 2,983, muri 2020 bari 3,136, mu gihe muri 2019 bari 3,707. Iyi ni imibare y'abandura virusi itera sida by'umwihariko mu mujyi wa Kigali iheruka gushyirwa hanze n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare. Sekanyambo Jean Damascene, ATV mu mujyi wa Kigali.